Le président de la République, le commandant suprême, chef de l'État, m'a effectivement envoyé pour voir, entendre, écouter et recevoir. Bolobi naye bisaye. Nakoye bisaye parce qu'il y a des tatana biso nyonso. RCA, ça veut dire ration convertie en argent. Ezali salaire te. Tata Mokozamboka ayebisaki ngai namona ministre ya budget pour papa balongo na régime ya RCA bakoma na régime ya salaire. Parce que ceux qui bazouillent pension, taux retraite, rente, et qu'on a calculé en fonction de salaire. Il y a un mot besoin là pour la maman veuve et pour la papa veuf. Et ceux qui a koufi, mongo et zobimani sous-souté. Parce que les un régime ya RCA ba dépendant ya ba militaire na biso ba lobika kamakambo moko oyo, c'est-à-dire que c'est une vérité avec un grand V. Isaiah Lokutati, en tant que membre du gouvernement, charge des militaires. Mon slogan est le militaire d'abord. En même temps, les alipés devises, les alipés contrats que je signais contre moi-même. On va se battre ensemble avec ma papa. Parce que l'objectif, il y a militaire au Bunda Ponamboka, mais ça au Bunda pendant 30 ans. Il faut bazonga pour bamona bana denge bazokola. Vous pouvez faire confiance au commandant suprême. Nakoye qui s'appelle Patrick Balé que Botindeli Bango message, la distinguée première dame, l'épouse du président de la République, et son Excellence Madame la Première ministre, chef du gouvernement, Judith Souminoa Toulouga. Nakoye Bisabatu Nyonsowana que nos militaires vivent mal. Ils dorment mal. Ils sont très mal soignés. Ils sont très mal équipés. Tunapitia Aksanti, chef de l'État, commandant suprême, Félix Antoine Tshisekedi. Il est à l'Ipenda
vice-premier ministre en charge ya défense ula nangalia mambo ya wasoda akuye kwa kuona marealite. Na yeye anasema sitatembea mimi mwenyewe, tatembea na wewe gouverneur. Juu ya kusema kaji kumunene ni pouvoir central, mais lakini na shie comme gouvernement provincial tutasaidia. Parce que sécurité il est ba militaire ba assurer, ba bénéficiaire ni shie munasema na ba député na population yote mjini. Alors tuliona hôpital kama chef aliniautorize tuyenge hôpital offre ya province na morgue kule kama chef alautorize. Step mujana masa. Police step mutanga na hazi. Gakuru ninde gato ninde? Gakuru ninjewe. Gato ninjewe. Mwamuritse kireka mpere kuri Gakuru ni cyano mwerekanye mwabyerekanye gute? Ikintu twerekanye imikino bita kumasha. Aribyo bita abarashi. Ikintu twerekanye iyo bita position shooting. Murakoze. Ego, position shooting ikorwa ite? Uburyo ikora ni uburyo bwo kurasa ikihebe ugendeye ku mutwe ku ntwara afite ndetse no ku kuboko ndetse no ku mutima hamwe no ku maguru yombi no mu mukondo. Mwabikoze gute? Twabikoje dusa nkaho imigongo iteganye umwaka baringundi kugira ngo agize haduyi uza umwe yakavara ingundi burya akabasha kumurinda tukanda n'abantu. Jangoro mumbwire mpere kuri umwe atubwire niki cyabateye ishyaka ryo kuza muri polisi y'u Rwanda mu myuga yose iri hano kubera iki mwahisemo kujya mu gipolisi cy'u Rwanda? Urakoze. Ikintu cyatumye tuza muri polisi y'u Rwanda nuko twakundaga force kandi tukumva yuko twagera aho basokuruza bacu bageze dukunda n'igihugu cyacu. Urakoze. Ikintu cyatumye tuza muri force twebwe twakuze twumva tugomba kujoininga force ko byagenda kose tugakora igihugu cyacu kuko abatubanjirije hari inzira baharuye bityo natwe tukayisigasira kugira ngo yirinde kumeramo ibyatsi. Yego, kuba rero muri impanga mwese mukamwarisemo kuza mu gipolisi nuko mwese mwakuze mubikunda cyangwa umwe yabishyize mu ndi? Yego, twakuze tubikunda kandi cyane tukagirana inama tukavuga ati tukagira inama tugira ati ese nitujya muri force niki tuzibandaho, ese koko twishima ku giti cyacu twebwe discipline yacu iri ku kigiye kigero. Murakoze. Twebwe ikintu cyatumye kenshi cyane twisanga muri force nuko twakundaga force kandi twari twiteguye yuko impinduka zose zaba kubera dusa tuzabasha kwitwara tukajya discipline kugira ngo hatazagire umwe ushobora gukora ikosa wenda undi akabigwamo. Ira tekinike twabonye ro mukora muri babiri nk'impanga, ese nimwe mwabihisemo cyangwa n'abayobozi hano babashyizeho nk'impanga ngo mubikorane? Ira tekinike ikorwa n'abantu babiri badushyizeho ko babonaga ari twe tuyishoboye. Murakoze. Rero ni ubuhe butumwa mwaha abadukurikiye? Murakoze. Ubutumwa naha ku bantu badukurikiye nuko urubyiruko umuntu wese yajoininga force atitaye ngo kucya kuriki abakumva umutima ukunze bitewe nuko basokuroboza bacu bagikorera tugomba kugikorera. Murakoze. Inama nabagira nuko buri muntu wese w'urubyiruko umva ufite imbaraga aho kugira ngo imbaraga zawe zitakaze mu bintu bidafite igihugu akamaro wakorera igihugu kandi ni byiza ni by'agaciro. Nkaba nishimishijwe yuko ngiye gukorera igihugu kandi umutima wanjye ukunze. Murakoze. Murakoze cyane.